لو عندك بطاطس ومش ضامنه ان هي محلونه او يعني قليه او طبيخ، انا هقولك على طريقه حلوه قوي تفادي بيها الحكايه دي. هقولك ايه اول حاجه نعملها. بصي، اول حاجه هننزل عليهم الميه عادي اهو، هنغسلهم غسلتين كده حلوين واجيلكم. بصي يا بنات، انا غسلتها غسله حلوه اهو وشطفتها كويس جدا. هقولك على مكونين اتنين هنحطهم على البطاطس، يعني يعني ايه، هتتفادي بقى ان هي بقى قليه مش قليه، مفيش مشكله. اي بطاطس هتجيبيها هتعملي فيها الحاجتين اللي انا هقولك عليهم دول، هيطلع مقرمش وهيطلع جميل جدا. تمام. اول حاجه يا جماعه هحط معلقتين كده، قد معلقتين خل، حلو زي الفل كده، حلو. وهنحط كمان معلقه ملح، تمام زي الفل. هنعمل ايه بقى، هنسيبهم كده في الميه، نقلبهم تقليبه حلوه عشان كل البطاطا تتشرب من الخل والملح. نقلبها تقليبه حلوه كده وهنقليهم، وهجيبها لك لما نقليها وتشوفيها شكلها عامل ازاي. الطريقه دي يا جماعه نسيبها تقريبا ربع ساعه. الطريقه دي هتخلي لك البطاطس مش محلونه خالص لو انت جايباها مش ضمناها يعني، وفي نفس الوقت هتخليها مقرمشه، وكمان هتخليها ايه طعمها حلو، يبقى فيها ايه خل، وطعم البطاطس هي بالخل والليمون. عارفين يا جماعه، عندك ليمونيه عايز تحطي ليمونيه حطي ليمونيه، مفيش مشكله فيها الموضوع ده، هتبقى شكلها طعمها جميل جدا وحلوه جدا. تمام باي. بصوا يا بنات اهو، بصي ما شاء الله حلوه زي الفل. عايزه اقول لك ان البطاطس دي يا جماعه اساسا فيها محلونه، فعشان كده بقول لك ان انا عملته ده، عشان كان في الكام حته واحده الغامقين دول المفروض محلونين، فعشان كده عملت الطريقه دي. لو انت عندك البطاطس طلعت معاكي محلونه زي ما انا جربت المره اللي فاتت، حسيتها بصراحه محلونه، في يعني ايه البطاطس كلها فيها كام واحده محلونين، مش كلهم بصراحه محلونين طبعا، بس انا مش عارفه مين المحلون ومين اللي مش محلون. فعملت ايه، عملت الخطوه الخطيره دي اللي هي تطلع لك لحد ما الحمد لله تغير طعم المحلون ده وايه. وبصي الاول كانت اتحرقت معايا، دلوقتي لا طالعه معايا حلوه ما شاء الله زي الفل. بصي ما شاء الله جميله. يعني مثلا دي مش محلونه، اللي هي طالعه بيضه دي مش محلونه، لكن اللي هي سنه غمقان دي محلونه. فالخطوه اللي انا قلت لك عليها دي لو عملتيها ما شاء الله الطعم بتاعها مش هيطلع محلون خالص، وغير كده اللون بتاعها هيطلع فاتح مش غامق زي ما بيطلع اللون المحلون ده، بيبقى لونه بني كده مش حلو. فما شاء الله الطريقه دي بتغير البطاطس جدا جدا جدا.